It doesn't matter about your past. What matters adalah what do you want in the future. What do you dream about in the future. And dia kata doesn't matter juga kalau kau tak percaya pun, dia kata. Yang penting kau cuba, sebab impian tu percuma. So that was the first process lah berlaku as orang baru dalam Cobra pada waktu tu. Dan later bila orang baru masuk dalam tim saya always akan start dengan apa impian you, apa you nak capai sebenarnya. Dengan be part of this team, if you can successfully going through the whole process, one day you nak capai ke mana. Do you understand what I'm saying? So that was one of my experience. So macam mana you nak jadikan kerjaya you or anything yang you buat sekarang ni menjadi alat untuk capai apa yang you nak. But the problem adalah ramai orang tak nampak, tak tahu, tak berani set ataupun berimpian apa yang dia nak. So, tak boleh.